Oh, okay. Make it try. All right. Putela dumela motsokologong. With Risa language ya mabane. Ka gore go online go na le ba bangwe akere. The challenge is that online go na le maybe there may be some other people who are limited ka kanya vernacular. Thank the Lord for giving us yet another time to share, talk about His word. Morena gore a ba re neetse sebaka se sengwe sa go ka amogana le go kola gagwe. We spoke yesterday Re buile maabane and today, le gompieno. but the speaking was one-sided. Was one-sided. It was from this side, not from that side. We're going to pause for a few minutes and allow us to talk. E ra go tsa sebakanyana se se khutshwane gore re neele nako sebaka sa gore re kgone go buisana. Comments on yesterday, comments on this morning. Gore a go na le dikakgelo tsa maabane mo mosong ono. Our challenges Dikgwetlho tsa rona with what we shared. ka se re amogantseng ka sone. So I'm going to stop talking and allow you to talk. Ka go emisa go bua a be ke le letela gore ke le neela sebaka sa gore ka kgona go amogana le rona. What is in your heart Go na le eng mo pilong ya gago regarding what we said yesterday and this morning? ha re bua ka kgantse re buile ka tsone maabane le mo mosong wa gompieno. I taught for a while, Ke rutile lebaka le letelele and I know how to wait for answers. I can wait.
ke a itse gore I don't get stressed by people who keep quiet and ke don't a itse answer. gore nka dira yang gore batho ba kgone go nkaraba. Ke na le bopelotelele jwa ka kgona go emela dikarabo. And usually What stood out for me was the text in Luke 5:15. Mo ke go ratileng thata ke timana e mo go Luke 5:15. When it narrated the state of the man who was demon possessed after his encounter with Jesus. E buang ka monna o neng a nna le mewa e busula a sena a nna le maitemogelo le Jesu. That those who came to see him, they found him seated, Gore ba neng ba tsile bana ba mo ithera a ntse hatshe. they found him clothed, A le a apere diaparo. and they found him in right. his right mind. A le mo tlhaloganyo ya gagwe. And to me, it was that if God did this for this man, Mo go nna a be nna gore ha ile gore Jesu o na kgona go direla re yo kgang e ntseng he jana. can also do it for me and you. Le nna o kgona gore a ntirele gone a direla nna Yes. kana wena. We may not be necessarily tormented by the demons like this man that we read about yesterday, Gongwe rona ga re gorogantshwantse ke matimona a tshwana le a re o re badileng ka yone but maabane. we have things that troubles us that we are not even able to sit down. Go na le dilo tse e le gore di a re tshwenya tse di re paledisang go nna le gone hatshe Though tota. we might be seated, we are just wandering all over the place. Le ha re ntse hatshe wa go ithelela gore megopolo ya rona e tetse gongwe le gongwe. But Jesus can, make it possible for me to be able to sit down at his feet. Jesu o kgona go dira gore go kgonagale gore ke nne ko tlase ga dinao tsa gagwe. And he can also clothe me. A ba kgona go nkapesa. And then he can also put me in the right mind. A ba kgona go baakanya tlhaloganyo ya me gore e nne mo seemong se se siameng. And the right mind, I think it's very important. Yaanong tlhaloganyo eo e siameng ke kgang e le gore e botlhokwa. Because we have so many things that trouble our minds. Ka gore na go na dilo tse dintsi tse e le gore di a re kgarakgantse. We suffer so much from anxiety, Rate re nne le maitemogelo a mowa o sa welang. which can take away our peace. Ya e le gore e kgona go tusa kagiso e re nnang le yone. So that was my takeaway from yesterday. Ke kgang e neng ka ithuta maabane. It was reminding me who I can be when I sit at the feet of Jesus. Ne yang kgakolola yo nka nnang ene ha ke dutse ko dinangong tsa ga Jesu. Thank you. Amen. No jobon tlebo thake tikana kabetha sidina unsache leva como lo rato lo juelo Hallelujah. Amen.
Yes, sir. One thing that I've learned this morning is Mo ke ithutileng gone mo mosong ono, you can be present but absent. o kgona gore o nne teng mme o seo. And the only way to be both physically and spiritually present is Jano- when Christ is with you. O ka kgona go nna teng mo semoeng le mo senameng ha Kriste a na le wena. And today's lesson, I compare it with the story of Belshazzar in Daniel chapter 5. Se pulelo ya gompieno ke e tshwantshanya le pulelo ya ga Beleshaza mo go Daniele kgaolo ya botlhano. Because he was lost in the midst of green pastures. Jaanong o na latlhegelwa a le mo bondingding jwa letepo, Just like the elder brother to the prodigal son. jaaka mogoloe morwa seseng. He was lost within the confinement of his father's presence. O na latlhega a le mo bolenteng jwa ga rragwe. So this is a lesson, an object lesson to us and to me as well. Jaanong mo a be nna thuto mo go nna le ba rothe gano gore I can be lost while I'm physically present. ke kgona gore ke latlhege mme nama ya bolenteng ba ka bo di teng gone. And this comes as encouragement to me that I should check my balances. Jaanong mo a bogota e le kgwetho mo go nne gore ke elo thoko gore sekale sa ka se ntse jang. Because someone can be saved but physically absent, Motho mongwe o kgona gore a bolokwe mme a na seoa, just like the prodigal son. jaaka morwa seseng. He was saved O na bolokwa outside the presence of his father ko nteng ga bolenteng jwa ga rragwe, in the middle of the swines. mo gale ga gare ga dikolobe. So this calls for us and to me to examine myself and introspect. Jaanong mo a bo go dira gore nna le wena a be re ke nne le sebaka sa go phuruphusa pelo tsa rona. Amen. You can be lost while you are at home. O kgona gore o latlhege o le mo lapeng. Lost while at home. Go latlhega o le mo lapeng. Introspection Go phuruphusa pelo is exactly what happened when the prodigal son said, ke mo neng ga diragala ha morwa seseng a re, "Servants in my father's house have enough, a re bathanka ko ntlong ya ga rre ba na le mo go le gontsi, and they even have something to spare. ba na le mo e le gore ba ja a ba tlogela. I have sinned against God and my father. Ke leogetse modimo, ke leogetse le rre, I will arise." ke a go nanoga. That's introspection. Ke go phuruphusa pelo. It is not useful introspection if you look at all that and become overwhelmed. Ha go ta bo go sena mosola ha e le gore wa go lebelela dio tse tsotlhe tseo a bo o di go lapisa mowa, And you don't have the line that says, "I will arise and go to my father." ko bohelong a bo sa re ke a go nanoga ke a go gorre. Which is something that is common. We do it all the time. Ke so se e le gore se tlwaelesegile, re na re se go dira gangwe le gape. And Satan uses it against us. A be Satane a se dirisa kgatlhanong le rona, For he reminds us of our weaknesses. ka gore o nna a re gakolola makoa a See, rona. you failed here, you A failed re there. bona o you no a failed palelwa here, you hano le failed there. gale jalo jalo. And then we look at it and say, yes, we did. A ba re a ka boammaaruri go ntse jalo. And fail Jaanong go palelwa to see that there is abundance in my father's house and I will therefore arise. ke palelwa ke go lemoga gore go na le go le gontsi ko ntlong ya ga rre, jaanong ke gone ka mo ke tla nanoga. Mediocre Christian life is Christian life that dwells on our failures and fail to see what Jaanong our Father has. se Kristi se sa thomamang ke se e le gore re tabe re lebelela ha re paletsweng teng re sa lemoge se gore ra rona o na le bontsi go leng kae. You know what it leads to? Wa itse gore go dira gore go helele go ntse jang. Fear to come to God and talk to Him. Wa go nna le poiho eo ya go tla ko modimo gore o kgone go bua le ene. You see how filthy you are?
o bona gore o makgaphila go leng kae. And Satan balloons that Satane a ba dira kgang e gore e nne tona, and keeps whispering to you a ba tswelela ka go nna seba of your failures. gore a go bolela ka ga o paletsweng ka teng. And then when it's time to talk to God, Ha e le nako ya gore o bue le Modimo, he says to you, can you really? a ba re ao wena tota wena. And then we stay away. A be re thoboga re nna ko morago. Here is true introspection. Jaanong kgang go phuruphusa dipelo ga boammaaruri ke kgang yone. In my Father's house, Ko ntlong ya ga rre there's plenty. go na le letlepo, I have sinned. ke leuhile, I will arise. ke a go nanoga. Can we make them three again? Can we make them three again? Re ka di dira gore di nne tharo. In my Father's house, Ko ntlong ya ga rre there is plenty go na le bontsintsi, and enough to spare. go le gontsi mo e le gore ka I tlogela. have sinned against heaven and my Father. Ke leogile kgathano le godimo le rre, I will arise. ka go nanoga. Let's make them four. Ee, di nna di When nne. I see him, I will say, Ha ke tsena ko go ene ke a go moraya ke re, I am not worthy to be a son. ga ke a lekana go nna morwago. Make me a servant. Ntire mongwe wa badiri ba gago. Amen. Thank you, my brother. Dumelang Phuthego. Amen. Ya me gongwe ke re Le ntse ga ba go. ya me ke re gongwe mogolwane a nthuse go tlhaloganya kgang e ya e buileng mo mosong ya gone gore tota le nna ke mogologolo mo kerekeng She wants the elder to make it, to clarify the point that he made in the morning, that okay, I've been in the church for quite a while. mme seo seo ka se tlwaelesegile sa go nna baphuthegi ga go ta nako yone ya go tlhapisa dinao le go ja selalelo. It looks like it's a common thing when it comes to the service of foot washing, and when we have to partake of the. O tabo o utlwa go twe ke itsheka nte ke itse nna tota ga ke a lekana kona ga ke a ipankanya. Normally, you would hear brethren saying that I'm not yet worthy, or I have not prepared for the service. Le nna yaanong ne setse ebile ke re kana gongwe ga re itse gongwe le rona re jahela ke ra gore mogolwane o e buile a hetagela ka You know, yone ke sa itse gore it crossed my mind that it might be possible that maybe I have been partaking when I'm not worthy to partake. yaanong ke re gongwe e tlhaloswe re tlhaloganye re se go na gongwe re ira dilo tse re sa di itseng gongwe ra be re sa ire sente kana gongwe le rona re nne re bona gore ga ra tshwanela So gampieno. clarify, maybe sometimes we partake when we are not ready, or maybe we are not worthy at that point. Please Go clarify it. tshwana gape le tabong gongwe o tlhophelwa nngwe tiro. The same applies to when you are supposed to be nominated for an office in church. Mme be nna gone gore wa bona gore hei o itse gore mme tiro ye ga ke a lekana tota go ka e dira ke ra ya ka ga e le gone gore ke gakologela gore nkile ka biletswa ye nngwe ke be ke- Sometimes I'll be saying, I don't think I'm worthy to be nominated for this post in church. Okay. Tla ke simolla ka gore, first of all, So Santa, I didn't say ga e se ko ke re, one should not partake because they are not ready. ga e se ko I ke hope, re I hope I came out clear on that. gore ga ke a re batho ba se ka ba tsaya ka gore ga ba itekanela. Hakere, you didn't hear me say that. Hakere, ke batla ena nkara. I did not say Ga e se ko ke re you should not partake because you are not ready. o se ka wa ja ka I gore didn't ga wa say ipakanya. Ga e se ko ke re Mine yalo. was that we often refuse to participate Kgang ya me ne e le gore in the bontsi jwa celebration of the death and resurrection of Jesus because we say we are not ready. ne ke re ga nke re tsaya karolo mo go ipileleng leso le tsogo ya ga Keresete ka gore ra bo re re ga ra ipakanya.
And my question was, potso ya me ya be nna gore what can you do to ipaakanya? o ka dira eng to prepare yourself. And I said, A be ke re even if you are given 1,000 years, you will never accomplish le that. gane o ka newa ngwaga tse di lekgolo tse di sekete ga o ka ke wa ipaakanya ga di a lekana. Are we together, my sister? A re mmogo We humbly approach the table, re ta ko tafoleng ka boikokobetso, accepting a be re amogela the right mind. tlhaloganyo e e itekanetseng That my father's table has enough. gore tafole ya gare e na le mo go lekaneng. Of course, I'm not worthy, Jaanong ke a lemoga gore ga ke a lekana, but I will approach him and I take off the body that was prepared to make me Ja- worthy. ke a go ipaakanya gore ke kgone go tsaya mmele o neng wa Ga ke go baakanyetswa nna gore I care go ipaakanya. I'll be part of those who would eat on the table. ke a Because gona on the karolo table ya is bao laid, ba e le gore ba go batamela tafoleng ka gore mo tafoleng is laid the body of the one who died for me. go tabo go na le mmele wa yo o neng a ntshwela, Whose body make me worthy? yo mmele wa gagwe o neng wa intekanela. Remoho, my sister. Yes, sir. Enya, he's ne di le pedi ke batla go bona gore na ke tshwere engwe ya gago. No buile ka yone ya selalelo le ya gago. There were two. I want to be In the sure. position, I'll come back to the position. Maybe you want to add on to this one. I wanted to comment on what you were saying about the issue of the Lord's Supper. Ne ke batla go bua ka kgang ya selalelo e neng a bua ka yone ka Maybe you selalelo. can also add clarification. I'm just trying to read the text that is normally referred. I agree it's Emma, Gona- I know. Go na le- First Corinthians 11 verse 27. go na le temana e nnang e nnang kolwa bontsi jwa nako. Because he says, therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner Ha gona le boope le gore wa go tsaya karolo mo ka mokgwa e le gore ga wa siama, will be guilty of the body and the blood of the Lord. o taba a le molato ka ntlha ya o taba a le molato mo mading le mmele wa morena. My understanding of this text is that it speaks more on the way somebody participate or the attitude rather than the Ka ke whether tlhaloganyang somebody ka- is worthy or not. ka ke tlhaloganyang ka teng temana e bua thata ka mokgwa o motho a tsayang karolo ka yone go na le gore o lekane kana ga a lekane, Especially in reference to verse 21, segologolo ga re lebelela temana ya bo 21 that talks about the way in which they were participating in the communion service. ga e bua ka neng ba tsaya karolo mo kgang e ya selalelo. So I don't know. I just wanted to add a bit of clarification on that. Ne ke batla gore Thank gongwe you ke very leke go e much. tlhatswa. The reason why I was putting it that way is because often Lebaka la gore a bene ke e beele ka teng ka ntlha ya People- gore bontsi ja nako people do not participate because they are looking at their lives and they are saying, I am a sinner. I can't participate. I did this, I did that. bontsi the jwa past. nako batho ga ba tseye karolo ka gore ba itebela ba re nna ke moloihi ke dirile se ke dirile sele nka se ke kgone go tsaya And I'm karolo. glad you brought the point, Yahori. This text Temana e ke lebogela gore a it botsisitse refers karolo more to eo the attitudes. gore e bua thata ka mokgwa. The reason why I say you approach the table Lebaka le ne ke re o tla ko tafoleng with the mindset of the prodigal son. ka
ka tlhaloganyo kana mokgwa o tshwanang le wa morwa It seseng. is because it immediately removes you from an attitude that is careless. Ka gore e go tusa mo mokgweng wa motho yo o dirang dilo a sa kgathale. You see the significance of taking part, and you see who you are, and you see what this whole ritual will do for you. O bona boleng jwa tirelo e a bo lemoga gore wena o mang le gore tiro ele mosula yone keng. If you have not, for instance, said what the prodigal son said, Ha o sa bua se morwa sesenyeng a neng a se buile, it is truly unworthy. go bua maaruri ga go a lekana. You will then be misusing the whole ritual. Jaanong o tabo o dirisa botlhatswa tirelo eo yotlhe ya selalelo. Ya go dira tiro ya Modimo. Going to do the Lord's work. There is two things that I want to touch. Go na dilo tse Ka tsa pedi, re ntsha mo thulaganyong ya gompieno. go na dilo tse pedi tse ke batla gore re ke di bue so that they don't derail us from today's program. You could say that based on the fact that maybe you are being asked to do something that you have not been trained to do. Gongwe o ka bo o bua jalo ka gore o kopiwa go dira so se ile gore ha e se ko o rutuntshiwe go se dira. You are asked gongwe gore o tshware madi, you don't know even how to count, O kopiwa gore o maybe to to be the treasurer. yeah, to be the church treasurer ga o itse le gone go bala Or the clerk, kana mokwaledi wa phuthego you don't know how to write. o sa itse go kwala. That's on the level where we are. Then you could say, ba kauleng, nna kana le go kwala is a challenge. You can now say, brethren, I am still struggling. I cannot even write. Ga ke re that's okay. Ke mo go siame. But there is also a call to serve, Go na le pitso ya go direla, which depends on the gifting that God has placed on your soul. e ikaegileng ka neo e modimo a e beile mo moeng wa gago. Obo we kobonya, Then you shy away and do not allow God to use you o sa lete gore modimo a go dirise so that you may grow in his service. gore o kgone go gola mo tirelong ya gagwe. Ga ke re when he calls us, he also empowers us. Ha re biletsa go tla go dira le gone o re neela nonogo. If I were to tell you the truth about who this one is, Ha nne nka le bolela boammaaruri gore nna ke mang. I was born an introvert. Ke godile ke motho yo e le gore ga ke kgone go bua thata, ke motho yo itswaletseng. Wa tlhaloganya, my sister? Do you understand? Ee. Ke godile ke le motho o didimetseng. I grew up an introvert, someone who's so quiet. It is hard for a lot of people to believe that today. Go thata mo bathong ba bantsi go dumela kgang eo. The gift that God gives you often does not necessarily tally with your talents. Yaanong neo e modimo a go neelang yone ga nke e harologanya thata le Yeah, harologana. ha gongwe ya harologanya le talente e modimo a go neileng yone. If you go home and ask my sisters, Ha o ka ya ko lapeng a bo if botsa my ba tshwana le parents nna, were alive ha ne batsadi ba ka ba tshela and they talk about their children, ba bua ka bana ba bone, they would say, this one is quiet. ne ba gore yo o didimetse. And you can't believe that today. Ene o ka se ke o dumele kgang eo gompieno. I've made a living out of talking because I was teaching. Ke nna ka kgona go itshitsa ka go bua ka gore ne ke le morutabana. At times it takes a long time for you to realize that God has called you and given you a gift that he wants to use. Nako tse dingwe re tsala ba ka letelele go lemoga gore modimo o go biditse gore a ba go neela mpho e You wa batla gore o e refuse, dirise. people call you, you refuse to step up
onto what batho God ba has tla bo ba called go to you. kopa o gana Because ka you gore are saying, hey, I'm not worthy. ka gore o tla bontse o re ga ke a lekana. What did Moses say? Moshe nna a reng Can't even talk. I start. a re ke a keketetsa ga ke kgone go bua. But he's one of the greatest leaders that are documented in the Bible. Jaanong ke mongwe wa baeteledipele ba bagolo ba e le gore go builwe ka bone mo So, Baibileng. my sister, Jaanong ka o leng ha e se hela tsa gore he go a kwalwa ha ke itse go kwala. If God calls you, say, is it you, God, who says I must go? You know, I need your help. if it is not I'm going things like in where based on you are what not you you are will unable do to in write my when you are life. supposed to be at Slack, just accept what God calls you to do. Amen. 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 So we all need to sit and say, Ba re tshwanetse gore re nne ha tshabe re re what are my gifts? gore dineo tsa me ke dife. And get my sister. Why are doing that? Amen. You are like me. Mother sa a re le ene ke We motho o introvert. didimetseng. Amen. There was a mic. We need to chat. Yesterday, today, what did we glean? What is it that we picked? Ha ke tsora go na le sengwe. Anything. Okay, thank you, Elder. Yeah, I think mine is picking up from yesterday's lesson Ya ka ke tabe ke tseeletsa mo thutong ya maabane that was speaking to our sometimes the way we look down upon ourselves. gore nako tse dingwe ka ga re itibelang ko tlase ka teng. And when you emphasize the fact that people were amazed that of the power of God through Christ, Gore batho ne ba akgamalala nonogo ya modimo ka keresete. that he could be able to change a man without even touching him, Gore o ne a kgona go hetola motho le go mo ama a sa mo ame. who has defeated so many efforts and broken chains. Yo neng That, a henya maiteko a le mantsi a kgona go kgaola diketane tse dintsi makgetlo a le And it mantsi. reminded me of the word of God in the book of Matthew 28 that says, all power in heaven and earth has been given A to be me. go nkgopotsa mahoko mo go Mateo 28 So sometimes we a understand. bua gore nonogo yotlhe ke e hilwe ko legodimo le mo lehatsheng. Sometimes we underestimate the power of God Nako tse dingwe re that is lebelela ko available tlase to nonogo us. ya modimo. Amen. well said. You see, the reason why we're dwelling on this, Itse lebaka la gore a be re tsa nako ya rona re bua ka kgang eno it is because ke ka ntlha ya gore I stand where I am ke eme ha ke leng teng at my age mo ngwageng tsa me and regret that for quite a bit or a chunk of my life, gore I did not appreciate what I have in Jesus Christ. gore ke tsere lebaka le telele ke senya nako ke sa kgone go lemoga se ke leng sone kana se ke nang sone mo go Kristi Jesu. You know, glossing over, no, I know I'm saved, I'm this and that, but yet experientially, I do not function in a realm where I know I'm more powerful, I have power behind me Go motho than gore ke re anybody who ke is sitting at my workplace. gore go motho gore ke re ke bolokile jalo jalo mme mo go direng ga ke dire jaaka motho yo nna yo itseng gore o na le nonogo e dirang ka ene o ile gore ko ke teng batho ba tshwanetse gore ba ke go godimo le go gaisa batho ba ile gore ke bereka le bone ka ntlha ya ha ke direlang teng mo semoeng. That is what we find in Jesus Christ. Ke se re kopana le sone mo go Jesu And let me Kriste. warn you, Jaanong a mang ke le tlhagise just after this weekend, gore go tswe mo biking go tswe mo mahelong a biki a re le mo go one even this evening, le leng maitsibeng ano you must have discernment. There is somebody who's going to talk to you
with a voice that reminds you of your weaknesses. Gore go na It's le- going to happen. I'm not asking you. I know Gore- it will. le leng mo maitsebeng a go na le motho e le gore wa go bua ka lentswe a go gakolola makoa a gago. Ga ke le tshose ke a le bolelela gore ke kgang e le gore ya go diragala. Somebody will ask a question that immediately touches your weaknesses, and you want to retreat. Mongwe wa go botsa potso e le gore ya go ama makoa a gago mo e le gore wa go batla gore o buele ko morago. You will want to agree with them somehow, Wa go even batla if go you don't dumelana- say it. wa go batla go dumelana le bone ka tsela nngwe le ha o sa batle go bua kgang ya It teng. is very, very important for us as Christians to be sure of who we are, so that every statement that is directed to us, we are able to weigh and discern from which angle it's coming from, Go botlhokwa gore and re itse se re from leng whom sone it gore is coming from. tsotlhe tse re kopana le tsone re kgone go di baya mo sekaleng re lemoge gore di tswa kae. It may sound like it's just childish, somebody is just playing. Go ka Weigh everything. nna ekete mongwe wa tshameka, go botlhokwa gore a bo ka ba mo sekaleng. Everything that we go through is spiritual. Let me emphasize this one too. Tsotlhe tse Everything. re tshitang ka tsone ke kgang tse e le gore di se moya. Ke batla go gatelela kgang eno. We particularly as Adventists, we have these two worlds. There is this real one and there is another one. Spiritual is just here and there. We go to Segolobogolo rena it here and we masabata go nako to tse it there. dingwe ga re Everything ra about your tlhomama. life is spiritual. Sengwe le sengwe ka botshelo ba gago se se moya. What you see in the physical, there is a spiritual operation that led you to where you are. Tsotlhe tse o di bona mo senameng go na le tsa semowa se se diragetseng gore se o helele ga o leng teng gone yang. It's a fact. Ke kgang e If you say boammaaruri. God is with you always, He is spiritual, He is not tangible. You Ga o can't touch re modimo o na le wena ka nako tsotlhe ke kgang So e there is semoya a ga se kgang e spiritual le gore operation ga se around kgang e you. le gore o ka e tshwara ya senama ke kgang e le gore ya diragala mo semoyeng. And that is so real. Real, what you see Kgang with your eyes e at times is boammaaruri fake. ka se e le gore wa se bona But le what se o sa God is akanyang doing in the background, it is so real le se modimo a and se can be dirang o sa se relied bone upon. ke kgang e le gore e boammaaruri e le gore ka ikaega ka yone. Thank you, my brother. He spoke, O na a bua. and a legion that dwelt in that guy. Jaanong boididi jwa matimona a neng a nna mo rreng yo a ne a tswa. Abuahe. He just said a word. In Command. fact, the legion, they were begging for Moren. Don't destroy, don't send us to hell now. Matimona a ne a kopa Jesu gore ra go kopa gore So wa re isa ko you diheleng. and I should not walk around with fear. Jaanong nna le wena ra tshwana gore re tsamaye ka poigo. What did that verse say? Yeah, Romans chapter 8, verse 14. Temana eo ya Baroma 8:14 We ya are re sons. Ya God re has not barwa. given us even the spirit of fear. gore modimo ga re We are nela not even mowa servants. wa poigo le gone ga re ba thanka. As sons, we have the right Jaanong jaaka barwa bana re na le tshwanelo to talk to God. go bua le modimo. Amen. Amen. Takes a demoniac and makes him a quiet man. E tsa motho le He was matimona a mo howling dira at night. gore e ne motho o during the day. didimetseng, motho o ne a kgona go goa bosigo le motshegare. And you know what I believe caused the locals to be afraid? Ke dumela gore mo ne ga dira gore batho ba motse ba tshoge ke kgang ya gore This power must be huge. nonogo e ka tswa e le tona thata. And Satan twisted their mind to a point where they say, we don't want anything. a ba Just go." megopolo ya bone ba re Kore some of them were imagining go gore, bate tsamaya. if this power is around us, what else is going to be destroyed? Ba re ha le gore nonogo e re na le yone gone ga yaanong go go senyega eng gape. We're commenting, church. Anybody? Re a kgela. We are different. We hear differently. It's okay. No right answer. There's a hand there. Okay.
and my sister. For me, my highlight is on the two questions that were asked during the sermon. Mo go nna kgang ya ka e ne e le dipotso tse pedi tse neng di a umakiwa mo therong. The first question in there, how do you behave when sinners come back to Christ? Gore potso ya ntlha ke gore re tshola jang ha baleogi ba buela ko go keresete. And then the second question in there, how do you behave or what do you think of them when they are not in the church? Kgang ya bobedi ya be nna gore o akanya jang ka bone ha ba se mo phuthegong. Eh. So the brother to the prodigal son, What I learned, maybe let's try another school. una sa kgathalesege gore o ne a sa kgathale ka gore a monna we o tsamaile ebile o tsamaile bokgakala jo bo kae ebile kwa leng teng o babalesegile go le kae. He didn't care how far the brother had gone and the safety of the brother. Mme ile a boa kwa na a tswa teng But when kwa he came back, ga a ka itumelela kana ga a tsaya karolo mo go itumeleleng go boa ga monna we. he wasn't even happy that the brother came back. Mme le gale ga ke batla go tswelela thata ke bua ka eo ka gore morero o buile gone gore gongwe le ene o ne a na le dikgang tsa gagwe o ne a eletsa gore nka be le ene a tsamaileng a go senya Yes, botshelo jwa gagwe ko. from the sermon, we learned that quite the brother actually Thekgong kana ke re mo go nna I individual want to bring it to church or as an individual. gore ga batho ba tswa ko nte kwa baleofi ba tshwana le nna ba tswa ko nte kwa ba amogela keresete That when sinners come and accept Christ, a ke tsaya karolo mo go itumeleleng poloko ya bone kana tshokologo ya bone. do I take part in celebrating their accepting Christ or not? A ke tsaya karolo mo go nneng mo go ba thuseng mo kgolong ya bone ya sekeresete. Do I take part in helping them to develop their spiritual walk? And then mo go ya bobedi ya gore a mme ha re ntse gone ha a ra gwethega gore re itse gore bangwe ka rona ba ile gore ba konte kwa ba babalesegile go le kae gore go sa kgathaletse gore ke ba ile gore ga ba ise ba utlwele go kola modimo gothelele matshelong a bone le leng bone ba ile gore ba ntse ba le mo kerekeng mme ba seyo ba le konte kwa re sa ba bone mo kerekeng a go nthokisa boroko The gore second ke ipotse thing gore is, ba ko kae. am I concerned about my brethren who are no longer here, whether they've accepted Christ or they used to be here and they are not now? They are not here now. Am I concerned about them? Ke ithutile gore go ntsi thata mo gongwe ke gore ka ga thuto e ne ya bewa ka teng gore ke chapter e le gore tlwaetse thata mme ke ithutile gore go ntsi ka lorato la modimo. We are familiar with the text, but I learned a lot about the love of God. Le heta ka ga tlhaloganyo ya rona e ka akanyang ka teng. It's actually much more beyond than our minds can comprehend. Go rile a bua setshwantsho sa gore e rile mosimanyana a le mo tseleng a tsamaya kwa. You know, when he mentioned that when the little boy, when the little brother came and when he was very far, Monna mogolo na a tlhoka go itshwara gore na bona gore mosimanyana wa mo diegela lorato le nne le mo go ene nne la mo tlhokisa hey gore o na sa kgone go nna. how the old man actually reacted, he could not even wait for the little brother to come. He was yearning. There was something in him. O na a emelela he ran to him gore a mo kgathantshe ha na Monna le teng. mogolo o na tabogela ko mosimaneng. O bo go mpontsha gone gore le nna mo botshelong jwa me ga e le gore go gongwe ke dule ke ile kgakala ke dirile sengwe se se bosula se e le gore ga sa nna sentle ga ke tsaya tshwetso ke re gone gompieno yana ke a emelela ke lemogile gore ke dirile phoso ke dirile bosula jo e le gore le nna ke bona gore bo nthabisa dithong ke tshwanetse gore ke emelele ke te ko go Jesu Kriste mme ebile ga ke ta ko go ene ke ne ka picture hela ke bona Jesu Kriste le ena a tla ntabogela a bona gore ke a diega. I picked that. Hallelujah. Amen.
Eh, I picked that even if I had gone astray for quite a while, when I make the decision that I want to return back to God, I could picture Christ actually running towards me. a modimo a re thuse gore re tseye ditshwetso ka bonako, modimo a re thuse gore re te ko go ena. When we preach the gospel, it is very difficult for people to resist Christ. Ha re rera evangeli go thata gore batho ba gane Often Keresete. it is because we get in the way. We put in our own thoughts into it. Bontsi jwa nako o itlhele re tsa borona re ba mo tseleng a be re sa kgone go rera Keresete. There is never enough time to finish and dwell on it. You never finish the word of God. Ga o ka Do ke you wa know hetsa there is lorato also la an Modimo? issue about why did the father allow the boy to go? He knew he was going to go. Ga engwe ya be nna gore ga ke ne re a na tlogela ngwana gore a tsamaye o na itse gore ngwana go a go tsamaya. He knew that the day he comes to his rightful senses, he will compare where he is and where the father is. And obviously, that will obviously cause him to stand. O na itse gore tsatsi lengwe wa go tshwantshanya ha a leng teng le ko rre a leng gona a ba tshwana ke gore a boele ko rapeng. And when he did that, E rile a dira jalo, it became apparent that he was in a pigsty. a be go lemoga go bonala gore nya ka boammaaruri o na a jale dikolobe. At times we don't preach Christ and him crucified. Bontsi jwa nako ga nke re rera Keresete a It bapotse is amazing to look at Jesus Christ. gore ra go kgona go lemoga gore wa tse go a kgamatsa go lebelela Keresete. The issue was he eats with sinners. Kgang e ne e le gore o ja le baleuhi. And then he told this parable A ba bolelela setshwantsho se and the two other parables. le ditshwantsho tse dingwe gape. He's simply telling them that O leka go ba raya jaana a re those sinners are brothers and sons. gore baleuhi bao ke bana ba mo lwapeng hela jaaka lona. Are we together? Are you not amazed by the fact that this guy is out there? He wants to get there and be a servant. And yet he says, in my father's house. A gakolo go le gore ga o gagametse gore re a re o na batla gore a tswe mo ntweng ya ga rragwe, mme ga le ko a ba re kana mme ko ntweng ya ga rre go na dilo tse dintsi. Are we together? The love of God is a study that will continue even when we are in heaven. Lorato la Modimo ya go nna thuto e le gore le mo bosaeng kae go le godimo ya go nna e seng go godimo. Le mo bosaeng kae ya go nna le thuto e le gore a go ithuta go ya bosa khuteng. Amen. Yeah. He ran. I never read that without swallowing something. Ga nke ke thoka go wa itse go tetanyo ke kgang e le gore e boteng e bua dilo tse dintsi ka Modimo baleuhi. Gore ke en a nna a lebile ko tseleng ka gore o na a sologetse. Monna mogolo o na a nna a itse gore tsatsi lengwe ngwanake wa go boela ko lapeng. Jaanong mo a be nna gore kgothatso mo batsading. When they walk away and leave you with your faith, Ha ba tswa mo lapeng ba go tlogelela tumelo ya gago. remember Gakologelwa se. they are contending with huge love. They'll come back. Ba leka go nna kgathano le lorato le le tona. Wena ko lapeng sala o ba rapelela.
se se hithelwang mo modimong ha ka ke wa kgona go se tshwantshanya le se ba go ha ba leka go tshwantshanya Keresete le se ba kopana le sone ka boammaaruri Keresete wa go nna a henya. I will have to agree with you because you really want to be with the Lord. But there's a moment when they say, no, I want to be on my own. Dilo tsa rona di batla gore re nne le bana mme go na le nako e ba reng ke batla gore ke nne ke le nosi. Keresete wa re rata. Keresete o go rata go gaisa ka e thatang ka teng. Wa itse ona e kaela gore wa go naya botshelo a bo tlosa go ya bosakhuteng. You know when the people say, he saved others, why won't he save himself? Ha batho ba re wa itse ha batho ba ha le mogoro batho ba re o na boloka bangwe ke eng a sa ipoloke wa itse ne le teko e tseneletseng ha na kgone go ipoloka re ka bo re seha And he chose not to save. aba a itlhophela gore ha ka ke a ipoloka a le mo mogorong Facing was eternal death, not for all. se Keresete lesola ga Keresete e ne le sa khuteng ga le tshwane le boroko ba gompieno mo bokgoro o nna a re I choose to die eternal death. ke tlhophela go swa le boloso la bosakhuteng. And my brother, you Mr. Chin. take my eternal life. Wena tsaya botshelo jwa me yo sa khuteng nna ke a go ya ka kwa wena go ya ka gore e re nna ke ya ko khuteng tsa dihele wena o ya ko le godimong re bua ka Jesu Or you come over. You had your hand up, so I'm giving it. No, it's 5. No, it's not 5. Are you sure? No, no, I'm not No, an no, introvert like nyamala se ga se motho I'm not an dimetsing introvert like you. Anyway, my comment was rather a mixture of both. I got a glimpse of your sermon yesterday. ka kgelo ya ka ya go ama dio tse di harologaneng And the thought keeps running in my mind. jaanong Even today. mogopolo o na o le mo tlhaloganyong ya ka Could the reason be that the reason we fail to accept or to adapt to that sonship and daughtership in the Lord gore gongwe lebaka la gore a be re sa kgone go ikamanya re lemoga gore re barwa re bana ba morena is I was trying to remember my childhood, ke leka go gakologela ka ha re godileng ka teng where you are told when you do something wrong, Jesus doesn't love you because you've done e ne e le something gore ga o wrong. dira seo sengwe go tla bo gote Jesu ga a rate ngwana o dirang jaana ka gore o dirile seo sengwe And we pick it and we bring it in our home, we pass it on also to our children re tabe again. re go lemoga a be re go tisa mo malapeng re go isa le mo baneng So even when we accept the master and we are baptized, le ha re amogela morena a be re kolobediwa at the back of our mind, we are never good enough. mo tlhaloganyong tsa rona go na le seo sengwe se se go bolelela gore ga wa lekana And maybe this is the training ground that somebody needs to go into prayer and say, Lord, I need to know that you have adopted me, not just as a servant, but as a child of God. gongwe ke kgang e le gore motho mongwe o tshwana ke gore a rapele a lemoge gore ga se kgang e motogo ke ngwana wa morena Because we have a tendency to associate faith to a feeling. ka gore re na le mokgwa wa go lomaganya tumelo le maikutlo Because faith is beyond a feeling, it's believing I am loved. ka gore tumelo e hita e ka kwa ga maikutlo wa dumela gore wa ratiwa And I think we need to be deliberate and pray over this.
ke batla go dumela gore tshwana ke gore re tle re dire a be re kgona go rapelela kgang ena. Amen. We have been taught, Re rutilwe raised and bred go godisiwa go godisiwa mo tumelong on a religion or faith that is based on works. mo tumelong kana tumelo e ikaegileng ka ditiro, Because you do good, because you do good, ka gore o dira mo go siameng you will then go to heaven. o ga go ya ko le godimong, And because you don't, ka gore ga o dire you won't. ga o ka kwa le godimong. Some of the things that we have believed are not necessarily biblical. Ngwa dio tse re di dumetseng ga se gore di ke tse di mo Baebeleng. Some we have taken out of context. Ngwe tsa tsone re di ga re a di tlhaloganya ka di tshwanetse gore di tlhalogangwe ka teng. Abraham believed God and it was counted for him righteousness. Abraham o na dumela Modimo a bo go na balelwa a le tshiamo. And then James uses the same verse Jakobe a ba tisa temana e tshwanang and talks about faith without works. a ba re Dead. tumelo e senang ditiro ke mokang isule. And then we stay with the one here, James. A be re ngangatela ya ga Jakobe And use it to precede salvation. a be re dirisa go leka go reka poloko. James is saying that Jakobe o bua jaana a re the one who has been justified by faith gore yo siamisitsweng ka tumelo and has accepted Jesus Christ, a ba amogela Jesu Keresete, the evidence that he has done so, jaanong o ne tshupelo e ya gore o dirile jalo, you have accepted the righteousness of God by faith. o amogetse tshiamo ya Modimo ka tumelo. The work of God in your soul, Ditiro tsa Modimo mo moeng wa gago, these works of faith, jaanong ditiro tse tsa tumelo they will show. di a go supa, di a go itshupa. So those are in agreement. There is no conflict whatsoever. Jaanong timana tseo di a dumalana, ga gona We can only believe ultimately that you truly have accepted gore o Jesus as amogetse Savior. Keresete jaaka mmoloki wa gago, Because even your neighbors will say, le leng baagisani ba gago ba gore "Setseno se a sa tlhole se tsenwa." gore He this is dead man seated now close is and in his fine. rightful mind. Ka gore o ntse mo tlhaloganyong ya gago e itekanetseng, And they will be asking, what is happening? ba go ipotsa gore jaanong go a bo go diragetseng. It is what James is saying. Ke se Faith Jakobe a se buang, without works is dead. gore There tumelo e ain't senang no ditiro faith e in sule. it. If Christ be your Lord, Ha your Keresete works e le morena wa will gago, show. The go a go fruit, itshupa, the ditiro fruit tsa go di a go of the itshupa. Spirit will show. Jaanong maungo a mowa a go itshupa. Re mmogo phethego. Are we together, church? Christ in Luke chapter 15, Keresete mo Luke 15 verse 11 going downwards. mo go timela ka temana 11 go ya ko tlase, His emphasis is that go o ikaegile ka gore the sinners are also his children. gore ba leuhile bone ke bana ba gago. The Amen. Pharisees who were behind, right next to him, Gore bafarisai ba neng ba bapile le ene, are like the older son, gore lona le tshwana le morwake o mogolwane, who are saying to to Jesus that he should not even eat with them. ba with the sinners. rayang Jesu ba re ga wa tshwanela go ja le baleuhi bao. Amen. Amen. Operating in our position as sons and children of God, Go direla mo maemong a rona jaaka bana ba Modimo, knowing fully well who we are, re itse ka go thomamisa ba re leng bone gore re bomang, or we are children of God. gore re bana ba Modimo. I have always been with you. Gore ke ntse ke na le lona, ke tswa kgakala ntse ke na le lona Le wena. le wena.
and all that I have gore tsotlhe tse ke nnang le tsone is yours. ke tsa gago. This is difficult to sink into our heads. Ke kgang e bokete gore re kgone go ithathanya sentle ga e kgone go nwela mo tlhaloganyong tsa rona. Ha ke itse ka wena, I'm talking I don't know much about you because of the way I was raised. e le ka ntlha ya ka ke godisitsweng ka teng. Okay? I saw your hand. Then we will quickly rush into. One thing that I want to highlight Ngwe dilo tse e le gore ke batla gore go di tshwaela on the parable that we just looked into mo setshwantshong se ne ra se lebelela is the issue of spiritual pride. Spiritual pride. Pride. gore go ikgogomosa ga semowa. If you look at that parable, it reconciles with the one of the publican and the tax collector in the temple. E bua thata ka mo kgethise le mo ditšhaba. The publican, the kind of attitude that he had is similar to the son who went out. Jaanong mo ditšhaba yo mokgwa wa gago neng a na le one o tshwana le morwa yo neng a tswa morwa seseng. While the son who remained, his attitude is similar to the Pharisee. Jaanong morwa yo neng a sala mo lapeng mokgwa wa gago o tshwana le mofarisai. Because in the temple, the Pharisee says, Jaanong ko tempele mofarisai o bua jaana a re talking to God, a bua le Modimo I thank you that I'm not like this other sin. a re wa itse Modimo ke a go leboga ga ke tshwane le molebogiwa. 2 days in a week, I fast. Nna ke kitsa dijo gabedi mo bekeng, I do this and I do ke that. dira se ke dira se. Then the publican said, Jaanong mo ditšhaba yo a ba bua jaana a re Have mercy on me. looking down, but not in looking towards heaven, looking down. a re le gone le go tsholetsa matho a sa tsholetse matho a lebile fatshe a ba re Lord, forgive me, I'm a sinner. a re morena intshwarele ke moloi. Just like the son who left his father, who said, I'm not worthy to be called your son. Jaaka morwa seseng yone a tswa hata a re ga ke a lekana go bidiwa morwao. And the son who remained, the elder brother, and said to himself that I have never transgressed you in any day. Jaanong mogolo ena a ba re ga se kong ke tole melao ya gago la le ka tsatsi lena. So you find that there's a parallel between these two parables. Jaanong wa go lemoga gore go na le tsamaisano ga gare ga ditshwantsho tse pedi tse. And the issue of humility and pride. Jaanong kgang ya go ikisa ko tlase le go ikgogomosa. And Christ concluded that whoever exalts himself will be humbled. Keresete a ba re ope yo a go ikisang ko godimo wa go isiwa ko tlase. And whoever humbles himself will be exalted. A ba re ope yo e le gore wa go ikisa ko tlase wa go tsholelediwa. So the prodigal son humbled himself Jaanong morwa sesenyi o ne a ikisa ko tlase. and he was exalted. Jaanong a isiwa ko godimo. So that is the main object lesson, some of the main object lessons that you find that we should beware of spiritual pride. Ke nngwe ya dithuto tse e le gore ka di ithuta ga go ta mo kgang ya gore re ga kae mo semoeng. The challenge with spiritual pride is that you often do not realize that you are being prideful. Bo ka go tlhoka lesego ga o ikgogomosa mo semoeng ga se gantsi o kgona go lemoga gore o ikisitse ko godimo. It usually sounds very good and justifiable. O ithele go utlwela go leba go ka re go monate le gone o ka re ke mo go siameng. Rona Masabata re ntse yalo actually. Yeah, Adventists are so prideful spiritually. Yeah, I may not be. Gongwe le ka nna le tlhola ka tsamaela ruri. Mme nnete ke nnete e tshwanetse go The bolelwa. truth is the truth, it needs to be taught. Yes. We think highly of ourselves as a denomination. Wa itse re ikisa ko godimo jaaka phuthego. May God help us A Modimo a re thuse to have a spirit of Christ, gore nne le mowa wa ga keresete. to know that everybody out there Go itse gore mongwe le mongwe o konte is a son, gore ke morwa
Some sons have not yet come home. barwa bangwe ga ba ise ko ba goroge ko lapeng ga ba ise bate And those who are home, mme bao ba ile gore ba mo lapeng if they have the heart of the father, ga ile gore ba na le pelo e tshwana le ya rabo they should be yearning to see them come. ba tshwanela ke gore ba nne le go gwethega gone go keletso ya go ba bona batho. Amen. Amen. Who says, today I feel like I'm a son A or gona a le daughter of God? a gona le o ikutlwa gore go itse gompieno ke ngwana Modimo. Amen, my brother. Amen. Son. That's the only thing that I can boast about. Ke Beyond le that, gore- I'm a son. Nka e kgogomosa ka sone ke re ke a itse gore ke ngwana I have a father. ke na le rre. And Jesus said, when he taught them how to pray, pray and say, Jesu a Our ba re ha le Father. rapela le re raetsho yo ko le godimo. That was before Judas sold him. Ne le pele ha Judas a mo rekisa. And Peter denied him. But he says, when you pray, Peter, Peter le Judas, nana mo itatola mme o mo ra re say ha o rapela. our Ha Father. o rapela o re ra rona raetsho. Amen. Amen. Because another thing that comes with sonship is Ngwadi o tse di tang ka go nna morwa image. ke kgang ya popego kana se o leng sone. The likeness of your parents. Gore popego ya gago e tshwana le ya ga mang. Your parents. Yo? Oh, e tshwana le batsadi, parents of scripture. Some of you know Re Oliver Manoa. You do? Mhm. This has been going on between myself and him regarding our fathers. They're not normal. They're sleeping right now. Ke kgang e le gore ne re tswa kgakala ntse re bua ka yone re bua ka bo ra rona. One time we had gone to a wedding, Nako se nngwe ne re ya ko lenyalong lengwe and then I decided I'm going back. I'm going home. a be ke kaela gore ke I ya go ya had ko lapeng. parked a distance from where we were. A be ke heta So as I was walking towards the Remanoa and his wife were driving from behind. jaanong ha ke tsamaya ana Mr. Manoa le mosadi a go nne ba kgweetsa ba tswa ko morago. And they stopped when they were just by. A be ba ema ba setse ba le gaufi le nna. And he burst out laughing. A ba tshega And he said to me, a ba re you know, when I was driving and I was somewhere there, e rile ke kgweetsa ke le go gongwe right behind me, ke le ko morago ga gago. I thought that person walks like Mogodi, referring to my father. A ba re wa se motho o tsamaya jaaka rre mogodi a bua ka nta. And says, lo and behold, when I stopped, I realized it's you. So ha ke ta go wena be ke lemoga gore ao ke wena. And I said the same about him. A be ke bua mo go tshwanang ka gago. For there are moments when I look at him and I say, Rema, no, please, this is him. Ke ta be ke mo lebelela ke re o tshwana le rrago. True to his words, there are days Go na le malatsi when I quickly look by the mirror, I would see my father mo e le gore ta be ke lebelela mo from my seipone resemblance. Not that he's here or a be ke anything. bona gore But when ke I kgona go look, bona- I ke kgona go flip bona quickly. rre setshwantsho se se tshwana le I begin to see how I resemble him. a be ke kgona go lemoga gore ke tshwana jang thata le And I ntate. never thought I was anywhere near that. Ha se ko ke akanya gore ke gaufi thata le kgang eo. One of the things that terrorize us Ngwadi o tse e le gore di re utlwisa botlhoko is that
as we talk about the image of God reflected in our lives, gore ha re bua ka setshwantsho sa modimo se supega mo matshelong a rona, often we brace ourselves to work towards revealing the image of God. re leka ka bojotlhe gore re leke go supa setshwantsho se se bonalang sa modimo. Images are not produced by yourself. Images are given and placed on you. You don't take part in images. Setshwano ha se kgang e le gore o nna hatshe a bo o tsaya karolo mo kgang ya teng, ke se e le gore wa se When newa. Christ dwells in you, Ha Keresete a nna mo go wena, because you are a new creature, ka gore o sebopiwa se sešwa, he is bringing out a different individual altogether. An image begins to emerge jaanong wa that go looks tlisa like your sebopiwa se father. sešwa a bo go nna setshwantsho se sešwa a be se simolola go nna teng mo go wena. Let me ask you, what did we, well, to just buttress that, when God created, he said, let us make man, make him what in our own. Ha modimo a thola motho o ne a re tholeng motho mo tshwanong ya rona. Adam did not take part. Adam ha e sa kwetse karolo. Just say amen. Re hela ha go nne jalo. Amen. That image Jaanong setshwanno seo is the image of God. ke setshwanno sa modimo. If you try and bring it out, Ha o ka leka go se ntshetsa ko ntle, you will distort it. wa go se senya. Allow the owner of the image to place it, and it will reflect and come back to you. Leta mong wa setshwano gore e nne a se bayang gore se tshwane le sa batlang gore se nne gone. What did we lose when Adam sinned? Jaanong ne ra latlhegelwa ke eng ha Adamo a leoga? The image of God was lost in man. Setshwano sa modimo nne sa latlhega mo mothong. Amen. What else was lost? Ne ga latlhega eng gape? Era. The glory Kgalalelo departed. e nne ya And hence I am naked. jaanong ke modimo o nna a re o na le boga gore ga a ikatege. But you must go back and read Genesis. I've been reading that and I'm shocked. A re You eng know, go bala when he Genesis gape? says the glory departed, Ha and kgalalelo e ne ya suddenly toga, they realized they are naked. go tsweng go ba lemoga gore ga ba ikatege. What was going on before? Go ne go diragala eng pele ga moo? It actually means that they were covered. Mo go rena gore ba ne ba apesitswe. Well, let me take it slowly. It actually means Mo go raya gore God was there at times. gore ba ne ba apere modimo. Ba ne ba apara modimo. Are we together? God chose that these creatures that he has made, Modimo o ne a tlhopha gore dibopiwa tse tsa dithodileng they are so special that he will cover them with his. gore di gapegile mo e le gore wa go di apesa boene. Amen. For what was lost, Mo neng go latlhegile, chapter 1, mo ne go latlhegile ko Genesis kgaolo ya ntlha. salvation is restoring. Poloko e le ka go buseletsa. We read that we are covered with the righteousness of Christ. A be re bala gore Glory coming back. re apesiwa ka kgaleletso ya ga Keresete, ko re kgalelelo ya boela. Amen. What else did we lose? Ne re latlhegelwa ke eng gape? Immortality. Ne ra latlhegelwa ke bosakhuteng. We began to die. A be re simolola go swa. Not only us, by the way. Mme e seng rona The hela re le whole nosi. creation, that verse that we read, it says the whole creation is groaning.
jaanong e waiting re for the badileng, sons of God to show up. ya re Even kgolo yotlhe trees ya lela e started emetse shrinking. bana ba ngwana modimo Are we together? a re mmogo. Why was it like that? Nne e le ka ntlha eng gore go helele go ntse jalo, That when Adam sinned, even trees and animals gore got le messed ha up. e rile Adam a leuga diphologolo ditlhare tsotlhe a be di amega. Why? Ma? He was given dominion over them. O Hallelujah. na neetswe taolo a godimo ga dilo tse tsotlhe tse. Halleluja. Amen. That's one thing that he lost. Ke engwe ya dilo tse e le gore ne ra di latlhegelwa. God said, and let us give him dominion over birds of the air, everything that Modimo a ba re ra go mo even neela what is in the taolo mo ditsheding tsotlhe. So if you touch Adam, Ha ne o ka ama Adam, you are touching the whole creation. o ne o ama tlholo yotlhe. Armo. You touch what happened to him Ha o would tshwara reflect on everything that he has dominion over. ha o tshwara se neng sa mo diragalla, wa go lemoga gore go ne go amega tsotlhe tse neng a nna le taolo ya tsone. Are we together? When we lost dominion through Adam, Ile re latlhegelwa ke taolo ka Adam. or let me put it this way, to show that he had dominion, Kana ke lekeng go e baya jaana go le go leka go lemosa gore ka boammaaruri o ne a na le taolo. Satan could not come into planet Earth and have any effect or any impact without getting permission from Adam. Satane o ne a ka seke a dire sepe mo lehatsheng a sa tsaya taolo, a sa e kopa ko go Adam. That's why he went back to them, so that when he touched them, he's got access into planet. Ke gone ka mo o ne a tshwana ke gore a ye ko go bone gore e tara senana a ba ama a nne le gone go kgona go ama tholo eo e ne e le ko tlase ga Adam. Is there any wonder there? A gona le mongwe go gongwe? Any wonder? Pelaelo epe. Is what? Pelaelo epe. A gona le pelaelo Is epe. there any wonder? Ehe. That when Jesus was talking to his disciples, Gore ha Jesu a bua le barutwana ba gagwe, based on what he was going to accomplish, a ikagile ka seo se e ne e le gore wa go se dira. he told them that he gave them power to trample even over scorpions. O na ba raya a re o ba neetse nonogo ya go gata le stupid ba sho. Ke se never do gore gata. Even Amen. to drive away demons. Le gone go tusa matimona. What we lost in Adam, Mo ne ra go latlhegelwa ka Adam, we gain in Jesus Christ. e ne ra go buseletswa mo go Keresete. You know, the world has a problem, and a number of us have a problem. Right now, we are born with this propensity to sin because we are Adam's descendants. Bontsi jwa rona re na le mathata ka gore re tshutswe ka tshikamelo ya go leuga ka gore re barwa Adam. And we are saying, this is unfair. A be re re jaanong mo How can God do this to us? Modimo We ke were eng a not dira jang? there. Ne re seo. Huh? Are we together? But let me tell you, God is great. Jaanong a mmang ke le bolele gore Modimo o mogolo. Acts chapter 17, verse 26. Ditiro 17:26.
And he has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwelling. Don't worry about it, but Yes, amen. all humanity is of one blood. Setho sothe se na le tshika e le nosi, se na le madi a le mangwe hela. And let us go now to the second Adam A re lebeleng Adamu wa bobedi and the comparison of the two Adams. le tshwantshanyo ya bo Adamu bao ba babedi. Romans chapter 5, verse 12. Baroma 5 verse 12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Hela jaaka gore ka motho a le mongwe hela boleo ne ba tsena mo lehatsheng le gone leso ka boleo. Boleo a be leso a be le tsena batho botlhe ka ntlha ya gore botlhe nne ba leuga. For until the law of sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Go itheleng go na le molao wa boleo mo lehatsheng ka gore ha ne go sena molao go ne go sena boleo. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, Jaanong le ha go ntse jalo loso ne la nna teng go simolola go ga Adamu go ya go Moshe, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam. le leng bao ba ile gore ga ba ise ko ba leuge go yeng ka ha tshiamololo ya ga Adamu, Who is a type of him who was to come. yo neng e le moriti wa yo o ne a tshwana ke gore a Listen to verse 15. re tsang timana eo ya bo 15. But the free gift is not like the offense. Jaanong neo eo e hiwa mahala ha e tshwane le For tlolo, if by one man's offense many died, ka gore ha e le gore ka go tsulola ga motho a le mongwe hela bontsi jwa batho nne ba swa. much more Jaanong fa go nna jaaka mo the grace of God and the gift by the grace of the one man, tshegogatso ya modimo le mpho e tang ka monna yo a le mongwe hela, Jesus Christ, Jesu Kriste, abounded to many. o ne ya totagala mo go batho ba le bantsi. Let's talk about the fairness. This mic is it's a problem. Let's talk about the fairness of God. A re le keng go bua ka gore modimo o dira dilo tsa gagwe When ka God tsela ka- created Adam, ha modimo a tlhola Adamu, he created all of us in Adam, o ne a re tlhola ba rothe ka Adamu, so that when Adam began to bear seeds, gore e rile Adamu a nna le peo, humanity was going to spread. That sinless Adam was going to go all over and replenish the earth. gore Adamu yo neng a sena boleo o na go totagala a nna montsintsi mo lehatsheng le But lona. Satan interjected Jaanong Satane a ba a tsena before anybody was born, pele ha ope a ka tshola, so that Adam was contaminated with sin, gore jaanong Adamu a ba a neng a ne leswe ka ntlha ya boleo, and anybody who will come out of Adam will come with the stain of sin. gore ope wa go tswang ka tshika ya ga Adamu wa go tla a dilwe leswe Paul ke says, boleo. Paulo a ba re, even those of us who do not sin by the similitude of Adam, look at us. Paulo a re bona hela le rona ba ile gore ha re se gore re leuge ka mokgwa wa ga Adamu. But Re he lebelele. says the free gift of God too. A ba a re mme neo ya modimo e sa duelelwe, Just like sin came and death came through one man, hela jaaka leso le boleo bo tsile ka motho a le mongwe he, life is also coming through one man, Jesus Christ. botshelo bo tla ka monna a le mongwe hela, Jesu Kriste. Whatever happened to Adam Sepe se neng sa diragalla Adamu happens to everybody who is born of Adam.
se diragala mongwe le mongwe yo tshotsweng ka tlase ga Paul Adam. is saying here, Paulo o bua jaana a re whatever happens to Christ gore sepe se neng sa diragalla Keresete happens to everybody who accepts se Jesus. diragalla mongwe le mongwe yo e le gore o amogela Jesu Kriste. Halangu. You didn't hear me. Whatever happens to Christ Sepe se diragallang Keresete happens to everybody who is in Christ. se diragalla mongwe le mongwe yo mo go Keresete. Because Paul says, Ka gore Paulo a re when Christ died, ha Keresete a swa we all died. rothe nne ra swa. When he answered the penalty of sin, E rile a rabela molato wa boleo he answered o ne a rabela baroti because when Christ was born, ka gore e rile Keresete a tsholwa God took all of us in Christ. modimo o ne a re tsaya ba rothe a ba re tsenya mo go Keresete. So everything that Jesus Christ did and triumphed over is Tsotlhe accounted tse Keresete a se di dirileng a ba di henya le tsone di bewa mo go wena ka gore o ne o le teng. I'm going to repeat. when this Christ was born Ha Keresete yo a tsholwa in his flesh, mo senameng sa gago he was carrying in him humanity. o ne a tshotse mo go ene setho. This is why the operation involved the Holy Spirit. Ke gone ka mong tirelo eo e ne e tlhoka le gore go nne le mowa o ditshepo. How can I have a child when I'm not married? Keresete Maria a re ke a go nna jang le ngwana ke ise ko ke kopane ke nne le kamano le monna. Through the Holy Spirit. Moengele a re ka mowa o ditshepo Because God ka gore modimo taking humanity O- and putting all of humanity in Jesus. ka gore modimo o tsa setho sothe a ba se tsenya mo go Keresete Jesu. So what is important about Christ is that his birth Se se botlhokwa ka Keresete ke gore go tsholwa ga gagwe seriously important. ke go tsholwa ga gagwe botsalo ba gagwe bo botlhokwa thata Because upon his birth, we were all ka gore mo go tsholweng a gagwe borothe ne ra tsenngwa mo go ene. so as he lived his life, E rile mo go tsheleng botshelo ba gagwe victorious life over sin, a henya boleo we were in him. re ne re le mo go ene. Paul says, Paulo o bua jaana a re I am crucified. a re ke bapolwa ke baputswe le Keresete. O ne a bua jalo jang Because when Christ died, ka gore ha Keresete a swa all humanity was laid on him. setho sothe ne sa kokotelwa mo mokgorong. Penalty of sin was paid when we were placed. Jaanong molato wa boleo o ne wa duelwa ha Keresete a kokotelwa mo mokgorong. So what Christ accomplished, Se Keresete a neng a kgona go se henya go se dira. text Temana e tells us that it's ours. e re bolelela gore ke ga rona. Peter Wala, I don't know if you get what the text say. the perfect life that Christ lived. Botshelo jo bo itekanetseng jo Keresete a bo tshedileng. When you accept Jesus Christ as your person, Ha o amogela Keresete e le mmoloki wa botshelo ba gago. God transfers that into your account. Jaanong modimo o tla ba a tsaya botshelo bao a bo tsenya mo akhaonteng ya gago. This is why it said, he Ke- looks at you as if you had never sinned. Ke gone ka mo a reng o ne a go lebelela e nna o ka re ga ise ko o leoge. Because the life that he looks at when he looks at Ka gore botshelo jo a bo lebelelang ga go lebile o lebelela Keresete. A go nne jalo. and that's Paul's right. Mo ke mekwalo ya ga Paulo. The day you walk into heaven, Letsatsi le o tla bong o tsena ko le godimong. it will never be based on what E tla bo e se ka ntlha ya gore go na le sepe se o kileng wa se dira. you do. It is based on the work. Go go ikaega ka tiro ya ga Keresete. It is based on the perfect works of Christ. Go go ikaega ka tiro tsa ga Keresete tse
tse di siameng tse di itekanetseng. Significance of what I do. No? What's the significance? Jaanong boleng jwa se ke se dirang ke eng? Is to reflect out the power and the light that we have. Ke go supa nonofo le botshelo jo re nang le jone mo go Keresete. God, the Holy Spirit, Modimo mo a boitshepo ke tiro ya gagwe to make sure go thomamisa that life gore botshelo bo jole jwa ga Keresete e nna botshelo jwa gago tsatsi le letsatsi. but what gets you into heaven Se se go tsenyang ko le godimo is not your way. ga se ditiro tsa gago. Amen. Therefore, Paul can write Jaanong ke gone ka moo Paulo a kgonang go kwala mo lekwalong la ga Baefesia that we are seated with Christ in the heavenly place. gore re dutse le Keresete mo mafelong a se le godimo. E le kgang e hitileng. We are seated with Christ in the heavenly place. Re ntse le Keresete mo mafelong a ko le godimo ka gore re mo go ene kwa teng le rona re teng. E tla rata He will be making sure wa go thomamisa that what has already taken place gore sepe se se neng sa diragala se se diragetseng gore e tla bo se diragadiwa re kgona go se bona jaanong ka senama. Amen. Re se ka ra nakgathanong ra bilaela poloko ya rona. Mama itu kwala jana a re the humanity that Christ has put us in. Eta go nna jalo go ya bosa khuting ke gone ka mo re leng barwa boswa le ene. Re kopanela botshelo jo bo sa khuting tsotlhe tsa nnang le tsone ke tsa rona. Ka gore re barwa modimo ka Jesu o re bitsa ba tsalwa le ene. O seka wa thobaela o ipotsa gore o mang. Re emeng re opele. And may I ask the church, Ke ya go kopa phuthego. read for yourself the book of Romans. Ipaleleng lokwalo la ga Baroma Please. ka tswetswe. Oh, I'm sorry, my brother had his hand up. You're okay. We can still talk after. You know I say you're not okay. Like I said, it's not. Okay, let's sing a song. Go botshelo tebo mo mokhorong. If you sing the first and the last. Number 112. Ma? Oh. Oh,